Reka mbashimire cyane mwe mwese mukurikiye Bowiz Live, nizere ko meze neza. Niba utarakora subscribe wikore kugira ngo ujye ubasha gukurikira amakuru ajya atandukanye, n'amakuru tukugezaho byibuza buri nyuma y'iminota 5 hano. U Rwanda rwajyanye Ubwongereza mu rukiko kubera guhagarika amasezerano y'abimukira. Leta y'u Rwanda ihagarariwe n'intumwa nkuru yayo Minisitiri Dr Emmanuel Ugira Shebuja yajyanye Ubwongereza mu rukiko mpuzamahanga rw'ubuhuza rwo mu Buholandi irusaba kubutegeka kwishyura arenga miliyoni 50 z'amapound kubera amasezerano y'abimukira yahagaritswe. Kuva muri Mata mu mwaka wa 2022 Ubwongereza n'u Rwanda byari byatangiye ubufatanye hagamije kohereza abimukira badafite ibyangombwa i Kigali n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu hashingiye ku masezerano yashyizweho umukono icyo gihe. Ubwo Sir Keir Starmer yatorerwaga kuba Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza muri Nyakanga mwaka wa 2024 yahise ahagarika aya masezerano, asobanura ko adashobora gufasha igihugu cyabo gukumira abimukira batagira ibyangombwa bakinjiramo bakoresheje ubwato. Leta y'u Rwanda yamaganye icyemezo cya Starmer kubera ko yagifashe hatabanje kubaho ubwumvikane, ishimangira ko ibyakozwe na guverinoma y'Ubwongereza binyuranyije n'amategeko. Guverinoma y'Ubwongereza isobanura ko yahagaritse amasezerano imaze kwishyura u Rwanda miliyoni 290 z'amapound rwifashishaga mu myiteguro yo kwakira abimukira byavugwaga ko babarirwa mu bihumbi. Ikinyamakuru GB News cyatangaje ko umunyamategeko Verdimar Kisi ukorera mu kigo cya 20 Essex ariwe wunganira u Rwanda muri dosiye, mu gihe Ubwongereza bwo bwunganirwa na Ben Julatowicz. Amafaranga yishyuzwa nayo kugeza muri Mata mu mwaka wa 2025. Umuvugizi wa guverinoma y'Ubwongereza asobanuye ko icyemezo cya Starmer cyari gikwiye kuko iyi gahunda yasesaguraga amafaranga menshi y'Abongereza ikanabatesha umwanya munini. Umuyobozi wo mu ishyaka ry'abakonservateur ushinzwe gukurikirana ibijyanye n'umutekano w'imbere Chris Philip yamaganiye kure icyemezo cya Starmer cyo guhagarika aya masezerano kuva mu mwaka wa 2024. Philip yatangaje ko ikirego cyatanzwe na Leta y'u Rwanda ari indi ngaruka mbi cyane y'icyemezo Starmer yafashe cyo guhagarika amasezerano, ahamya ko yagombaga gufasha igihugu cyabo gukumira abimukira benshi badafite ibyangombwa. Abakonservateur bahoze bayobora guverinoma mbere ya Starmer bagaragaza ko imibare y'abimukira badafite ibyangombwa binjira mu gihugu yiyongereye cyane kuva Starmer yafata iki cyemezo, kuko kugeza muri Nzeri mu mwaka wa 2025 abarenga 36,273 bari bagicumbikiwe muri hotel zo mu Bwongereza.